Ahakoa heke i ngā kakari, ahakoa piki i ngā karahiwi o roto o rānana, tērā te hau, te wawara ake i ngā ingoa o Wheao William, rāua ko Catherine Middleton, ki ngā taringa o Hārakerake Nui Puku. Engari he pēhea ko ia ngā whakaaro o te iwi Māori, e noho ana ki roto o rānana, ki taua moa i ngā raukura. He wahine Māori kua pā ki ngā uri a te kāhui ariki o Ingarangi. We've come across Prince Charles, you know, the Queen, Prince Philip, Prince William, who's the brother? Prince Harry, you know, just over my time you come in contact with them in occasions and events. Te kaumātahi taua ka Teia Burrows me tōna whānau e noho ana ki rānana. He pakihi kapahaka tōna, ka tū rātou hei māngai mo ao te arua mo te iwi Māori hoki, he maha hoki ngā wā kei te wāhi ko tahi rātou me te whānau kāhui ariki. Prince Andrew, yeah, well, that was the opening of the New Zealand garden at Seville Gardens, which is one of the Queen's garden estates. And at all of these occasions, they usually have royal representation, and in this case, it was Prince Andrew. Hei tā ka taia kei te nui tonu te aroha te iwi Māori e noho ana ki rānana ki te whānau kāhui ariki. Engari e hara i te mea he pono ngā rātou. We respect them and we regard them highly. In all perspective, though, coming back home, you know, they're a bit more distant to, you know, to who we are. Mā te hāhi o Ingarangi ngā karakia o te mārena e whakahaere. Ahakoa kei ao te arua kea ka taia i tēnei wā, e whakapono tonu ana ia, he rā whakahirahira te mārena. The love that people had for Princess Diana has now been transferred to Prince William. And I guess from another perspective, Kate represents, you know, the common people. So people feel they can sort of relate to her a bit more. And they just make the royal family just a bit more accessible. Engari ko te mea miharo ka taia tonu ia te mātaki i te mārena a William rāua ko Kate, marunga poaka whakaata, pērā ki ngā piriona tangata, huri noa te ao. Irina Smith, Te Karere.